algo delante, cabezazo en la banda derecha, otro cabezazo, pero Dania tiene. 0-0 partido aquí. Aquí na, palabras alto, el cabezazo de Owen de man de equipo. Si Hopi Hen nota também na série, agora para ter um ataque assim. Atacando de equipo, de para um na banda no bes. Para cruzar, pero equipo tem. Navarro tateo. Navarro tu não Ryan, vou de lata na bem muita nada da conta. Estrada que bala. Coco que bala. Coco tá avançar. Coco tá puxando bala adiante, até oportunidade. Até tiro, gol! Gol! Bouchard Assurantiën. Gol Bouchard Assurantiën. Peter Soesbeek. Sim. Peter Soesbeek tá aí, passe que na livre de marcação. E ele depositar a bola fora de alcance de Navarro para poner Britânia dilante para nada. Dá de 16 minutos aqui dentro para o meio tempo. E ela sali for de pia de Coco Estrada, Coco hai bala for de seu defensor, 13 balas. No, Garcia, Felipe. Para puxar mais dilante, Felipe está tratando a parte do que tem insistir aqui na. Estamos com um jogo na para cruzar. Aqui referee indica aqui na. Gol. Referee indica gol. Gol, Bouchard Assurantiën. Gol Dakota. Gol Bouchard Assurantiën. Felipe Mes. Felipe over Garcia. Garcia. Ela falou em jogada. Ela contesta de viaja, ela follow up. Aceita lo que me gosta de over Garcia sim. E não tá give up. Ela hinta pia, e não foul o goalkeeper. Ela hinta pia, hora que goalkeeper alla que bala loss. Tá bom. Aqui. Ela cruzar, aqui que não tem bala, ela electropia aí corretamente. Sim. Para o resultado na banda, não vejo na Montoya, tá correto. Montoya de marcação de Júnior João. Montoya da lata nakita, tá tentando área penal, tá bola. Ai, ela passa mais. Coco tá chegando na banda direita. Coco tá bola do Coco não. Bala herrar completo. Ai. Não a realizar que ela acaba de perder um grande chance. Boa oportunidade aqui na. Ela pende bala para nós. United este bala. Se ela cai de para United. Olha a oportunidade aqui. Ela passa by. Aqui na Coco chega, bola do Cone Biá. Ela aqui na dilante na punta. Coco tinha bala. Coco não quer alto dilante na área penal. E rechaça de Júnior João. O trabalho no rato que não tem bala para controle, não tem partido que não para Briseño está perdendo Coco não. De área penal. Cruze. Bala de estudar de manhã equipa. Vamos aqui. Ela tira duro. Segundo ele tira duro. Vamos aqui. Ela dá nel tubo. Ela gira aqui para o tubo. Cada tipo su tiro duro. Que per libellinha tem movimento que não é jovem porteiro. Bom penalti. Bonita penalti tira. Atenção, penalti. Bouchard Assurantiën da WAC. Se a bala está dentro da neta aqui. Ela vai, pero não chega. Gol Bouchard Assurantiën. Ela vai. Já. Briseño com número 10. Gente com Cruz, está movendo ribellinha. Bom penalti dava de Briseño. Mesmo style com Fernando de Souza, tá pone Dakota arriba. Bouchard Assurantiën tem formado que está 2-1 Dakota na penalti. Duro, Memé, center, gol. Tremendo Bouchard. Tremendo penalti. E Peralta. Center, duro, bom. Mitad. Vamos, se aqui por tá cambio de ideia, vai outro banda o. Gol Bouchard Assurantiën. Gol Bouchard Assurantiën. 3-2 Dakota. 3-2. Bouchard Assurantiën tem formado que nós estamos tirando penalti. Bom penalti. Bom gol Bouchard Assurantiën. Atenção, Nicholson Paul. Uma Dakota forma parte de nossa seleção de Aruba. Esta toma distância. Ela quer o contrário. Bom gol Bouchard Assurantiën. Steve tem Dakota tira duro, vamos lá. Aqui para baixo atrás, bom que não, pero gol Bouchard Assurantiën. Atenção, Dakota. Deresca.
keeper da Saké! E keeper da Saké! Ai, ai, ai! Britannia está na vida. Wow, Britannia está na vida e não está baiting sudden death away. Não está baiting é sudden death, é sunku fire pro me e outro ano tá queda como campeão. Dele que gosta empatar 4-4 na penalti. E keeper era Saké che la passa bago, Britannia sta dilanti, Britannia sta dilanti, pressione arriva da Dakota War. Quem vai tirar e penalti Boca Robert tira. Atele che, attenzione. E la tira fuori, Britannia te vira campione. Britannia te vira campione, luego Dakota da din turcos en su man, ginan babay que título, ginan den penalti numero 5, Teresca te falla y den 16 Boca Robert te falla ginan y Britannia te vira campione. 2023, 2024, ora quella capa pa penalti. Well. Dúnanos, Kiko, por poner palabra. Primero que nada, gracias. Segundo, yo creo que la final, yo tengo 2 años en Aruba, la mejor final, fútbol. Felicitar a esos muchachos que terminaron el partido invicto. Y eso es de garantía. Fuimos 2 grandes luchadores todo el año, desde que arrancó y tenemos 2 años en esto, no es de ahora. Sin menospreciar las demás instituciones, creo que somos las 2 que venimos haciendo las cosas bien. Invito a las otras instituciones a que trabajen para que el fútbol crezca. Y esta es la manera. Yo creo que unos muchachos que hemos sufrido bastante, el gol del 2-2 con Estrella nos derrumbó, pero crecimos. Yo creo que el sufrimiento y fallamos arrancando. Pero nada, yo creo que 10 años esta institución se lo merecía. Tuve la dicha de tuve de jugador cuando fuimos en el 2014. Hoy la dicha como entrenador volver esta alegría al club y a esta gente. Yo creo que 10 años para una institución como trabaja es demasiado y esperemos que este equipo siga luchando de ahora en adelante. Reinier, ¿qué fue el clave en este partido? Yo creo que en el último juego vimos algo de mejorar la paciencia. Yo creo que atacábamos muy arriba, ellos tienen un mediocampo excepcional y tratamos de no dejarlo jugar. Yo creo que ahí está la clave. No te puedes descuidar con Dakota en el mediocampo. Cuando fallábamos no llegaban, pero yo creo que fue más esa manera de tener paciencia que antes no la teníamos. Reinier, campeón como jugador con Dakota y ahora campeón como director técnico. ¿Cómo se siente? Sí, bueno, alegría. Hoy que tengo la oportunidad, yo creo que le doy gracias a todas las instituciones de Estado. Britannia que me acogió, que es mi familia, mi casa, que llegué como jugador, Carabel, señor Rigo, que estuve allá, Yamil, Gerardo se me escapa, también fue muy bien atendido. Dakota, un año estupendo, sensacional, lo disfruté, para mí son familia, Jonah es mi papá como entrenador y hoy nos lo dijimos antes, papá versus hijo y me felicitó ya por estar en la final y volver a Britannia, yo creo que ha sido lo máximo. Campeonato, mi primer año como entrenador, esto también es de Chelique, esto comenzó hace 2 años, este proyecto era de 2 años, volver a Britannia a competir y esto también es de José Luis. Lamentablemente no pudo acompañarnos este año, pero esto también es de él. Cuando llegamos juntos, sumamos a Gregory, este año a Lerga, y la meta fue Murillo, volver a que Britannia compitiera. Também perde tanda di penalti, mi chiede un aia, toch ku fanatico na correndo mi sta contento con e triste taco per perdere final, no? Sì, i penalti de Codi Mandollo per perdere con ne. E sei sempre de sono mais fastidioso, eu trobe te queda algo com keeper da Hakbong, un do que sta por tirare però trobe ta cosa che passa, nos tour nos vide che tira un penalti a fuori, of keeper coi. Dus não sigo seguir trata. Muito na young, está vindo apenas 18 anos. Nós estamos contentes com nós estamos lançando de um projeto para o que trata 4-5 anos agora. Britannia, arriba mi